enkramofo nso ya hye fasting no ase enra ende na osre nyankopon na osre eye bonefache hye nso wo ye kramuni wadamfo ye kramuni a bosumi we ya ye wo mu no enhanadwen fatu trimu nso apart from spiritually enkramofo no ebo empire no physical features bi wo ho a yemfa ya ni hwe nti wo mobile phone a pono bi e woso bi a untimi hwe abosomi we mu nyama bi e be ha adwene no untimi hwe ade bi e wo phone so bia enye papa bia no untimi hwe Dabi Sade no de wani behu a ebetu sintidua de waso ebete a ebetu sintidua de wano ebeka ebetu sintidua de ohwene kura no ebehwia a ebetu sintidua no yenyo nti bibia wani waso wonan bibia physically ebeka ebe ha body ne ebe ha koma na wo de ye fasting no yenyo ani nti amramu no se wo break fasting ne kura 6 o'clock na ontimi nkwaji sika ewo wo mpana ho embreki oyasa wase fasting no nti azigi hwebe kofom Mamenchia regional chief imam ene ne deputy nti ne mesha da pescola ne yedi nkomo be na wotwe miense atwa mu no Pierre una na me no di nkomo fa nsan ho na ana ada doctor aya ene be aya na ye kan nsan ho asem no aya 21st clinic Dr. Thomas na ne kan na ye ka se na mo ka se nsan no ne nom no enye ayi na maye no na mesidabi enye ade na nkasa no ya ye nom no Bible so enye ena me catch say wa wo ton sa no so Bible say enye ena wo fike wo say enye sa me boa enti okay Isaiah 28:7 ye Habakkuk ni mame Isaiah 28:7 ne de ba cho de making kan ni nyina no eye Eja Nkoranza Herbal Center oha but on a sponsor me motivation no nti hye nso hepatitis B specialist hye nso and afei mo wo halitosis HIV/AIDS na afei yade a ye frɛ no sickle cell ahotutuo yade na nei awona basa no mo ahotutuo no mesrɛ mo twɛn me ne wo bedi ahotutuo yade ho enkomo obu na ahotutuo nti na ware agu because oba ne be ma no wo mo enema no enhia na ọchịa mewan loto na di ya bre okay Habakkuk 2:15 na no me ka kire wo say Bible say yemfa saden ema de waye den wasei okay Isaiah 28:7 so a ekasa de fa asofo ewe san na wo makọ pulpit so okay Isaiah 28:9-10 na osanse kire wo say se ori nsa dodo a ema usua mprodo oni me mprodo ori nsa bro too much a na wa hyase asua mprodo oni mprodo me se Bible nsem egumo no ena Bible kro na nso se wa wo no mo nsa no wa ye bone sa Bible nso se wa wo ton nsa no nso wo nso so wa ye bone Dabi wa wo ton ensa den alcohol ema nipa webro no Bible say also wa ye bone ena ya ye nom no nso no Bible say ye nso so ya ye bone na sa wa wo no wansa no nso so no eno so sa Bible say nso so wa ye bone Bible ni sengumo Piero so ho ye de nyoma so ma me manyuma no manyuma nyame adom si ho ye na chwa ho kwanta so fa hima that's right ne ba
anti nurse. Yes. Ne hoye. Mami Florence hoye. Ne hoye pa. Enti me fa motivation bra na fa yento aso. Martin Nana. Habakkuk 2:15. Osi due wa wo ma wo yonko ensanom. Wo adwembone kwanso. Wo adwembone kwanso no. Na wo ma no bro. Na wo ma ne bro. Na wa hwe na degem. Na wa hwe na degem. Abofke kobi to aso. Famituma. Ai. Edi sa wonim. Osidie. Ya wi nsa no. Ai. Bible si ye nie. Enya ya wi no. Ya wi no. Ye de ne wo ayi Isaiah 28. Na tie we ne. Ena Habakkuk no so ye. Wa bia ba na. Wonim definitely say papa ya obayi. Wa wi nsa bro. Ota wi nsa. Wa toro Habakkuk na so. Enyemete osidie. Due wa wo ma wo yonko nsanom wo adwembone kwanso nti wonim se papa ye wo ni uta hai Wa bro. watoro dada na wo ma no bro na obaaye no wabayi ska ese o ka kire se papa wo wi nsa dodo jaye na wa hwe ansa ne be se wo brebo obenya brebo mu hawo ama watimi aba agya Nkoranza ho won kan kire no enti ose wo a wo de ma no wo de ben adwembone kwanso na wo ma no bro na wa hwe na degem ti me bra bo so bako bia ba wa da bo so na ne hwe na ne nto hwe nyina teteho Bible se me kan kire o se wa bia ba na wonim definitely say abofke Nana Poku ochia me kwasi ni mu ne situation ne condition na wo mu no ne nsanom na ade ne ko hawo mu adwembone a odi pesikenti no na wasan agisika no na wasan amane bi unim sa wabo Bible se men kan kire se hwie na no ye mema na omode ensama mawi a omushada twomode nfa hwe Bible adwembone kwanso Nana Poku tie ni o mema ni bitimi maba nsanom adwembone kwanso se be ya enu no but we no osi adwembone kwanso na no sa adwembone na menyae na me ma oba ne nsanom ye no adwembone ni adwembone akosi otia me otia pese o pe ba ku bi ni ko ni bi adwembone kwanso no de ma no adwembone he two tot de enso me but we am be no otima di 3 4 but wonim definitely to say papa ya obayi or you condemn anu wo condemn wo papa bi nyame fa ne kanse fa na bunya uto Guinness ba ko now we ka so nsama ba ko say kofi papa ne die ma no ton sasa wo do my friend abrewa uko na ton sano apetisi no uto wi a uko na samba bi wa clutch free hako Merinsa moron say enka ha o mountain ho da sa the friend abrewa sa na meka na papa bunya o ma mi no o ma won say bio ji sade eche ansa na waba o to anu ato to do no no sa nipa no o wadwempa o de ma wo mo ewo adwempa kwanso bone opa bi Isaiah 28:7 no na dia Isaiah be kanta na Isaiah kanta Habakkuk na ye pe 15 na what o de open so a kai Habakkuk 2:5 na hade Habakkuk 2:5 Piero die me dokwan no what Odokwaro die what enya asem kutoa mfi no 2:5 na bi nso kadefo tese nsabo fo o se kadefo tese nsabo fo so unim nsabo fo no abof na oye nipa ahokyerefo a won bo obonyoda mo o amena se pa o se oye nipa ahokyerefo a won bo onyoda watre won kra akonomu se asamando na wote se owu a omeye wo fa eye amanaman nnomum baby o baby am person oti asem na se ye no 215 no odo kan 215 kan 16 17 na hade o person say o se due
oda kan 215 no nti mapia nomsa 215 Sisi no ahohora amenwo asene ɛhɔ ne animonyam mo ahohora amenwo asene animonyam wonso nom ɔse wonso nom na wora amenwo asene animonyam kyerɛ sika wo gie ni ntino sika wo gie ni ntino wani abresa opese ode man wa adwembone kwanso nti wo a wo tɔ no ɔse wonso nom bi na wo momono to nadi na wo momono to enadi na adwe da utri no da bi momono to no kyerɛ sɛ wo fi sɛ nsa na ɔde ma no sɛ ɛyɛ papa nom bi bible sɛ wonso nom ɔsɛ awurade ni famu kura bɛdane aba wo so ɔsɛ awurade ni famu kruwa bɛdane aba wo so na afie na afie ne ahohora begu wani nyam so tu numbra owie nsabru too much a obefi ana wasam na woka no ti so obi mo bi nsan no adwembone kwaso na obro nom fefefe no obefifi no ho wodi se wo hu fi wodi se nipadua no wani mo nyam nyina pepa owie apetesi na owie fi hika ho na obro na nyame ya adom na sa wo fi anadwo a me do nyame ese de wane no na wan fit na do na bro fruits no bro fruits a what nti Habakkuk asema woka no oso wonso a woton sa no wonso num bi na fie ne ahohora begu oni munyam so yes na obebura fifi na wanhwe ya ose obedana ba wo so ene wa woton sa papa so fo ne ya bone o ya bone pa ti so ma mi ki na ka tere ne se numienu ay bone o ti so ma mi ki na ka tere onyai sa na company nana kwabra chanton nana kwabra chanton baby a we de pa no Isaiah 28:7 no pa bi wona ha de ho de hia ne pa Isaiah 28:7 nana kwabra chanton ba to se wa bronsa na wa tomuntentan a me ba cho ko agyan kransa ho ho so odi agora ubenya yade a ye frɛ no sugar odi agora o kidney odi agora o berebo ebe senti se wako H lab wona se wawensa ma wanya hepatitis wanya ayi ye frɛ no say asikyire yade so odi agora 27 abo say ya na yenum so tontentem won samu na ɔse na yenum so to ntentam wo nsamu na wo hinhim odama kan menko wo hinhim wo nsademu ɔsɔfo no di foto ntentam wo nsademu nsa amene won nsa amene won nsadinti ohinhim oye mfomso wo adehunumu opododo wo aseni oso wa yɛn opododo wo aseni mu asana ba yɛ wa buru awie no nti buru pa no wa buru sei ɔse nsadinti wɔyɛ mfomso wɔ adehunumu na wɔpododo ɛwɔ asɛnnie mu wɔpododo nti wabura wie no oya kan sansem no onno me senti yo the producer the Pierre Majo but pododo oh ya de omre na ya me adogo ye sama gu ba aburu mu ya sam keto ensem keto na kire eye Sompa FM ena meyi ni maako na eja Nkoranza daroma ena na o sponsor me quotations ene mafutu sem eja Nkoranza Herbal Center Atnase makacho se ufimi nkura na site se ya san sagobesa da dom atronie wawasu framwase shele uba bepem eye watchman na uba eye friend saying timban kwanta ba na wotra oba pa of oba pa tasty joint pe misrawo gas filling station bi e wo ho uduru ho atwam wo mu ni ho bi obi ani ho friend no Agyan Nkoranza wo twam ucham pelsu besi wo Moonlight FM and ayi Space FM
usi ya pe ubo se SDF wa sorry fe so crosso o crosso ya filling station bi wo do do filling station wo bia wo me ho ni bia busa se eja Nkoranza obayira so de fa filling station du ho no wo se ma bi chi bayire ho so onchi bayire wura no so ma ya uduru wa pepa benkum o do pa benkum a pege wani bo se kube tentini bi so kokube na se ho a e ho na e fre ho eja Nkoranza no fe na wan ko ba bia mo bia mfa so da ase anko fre bibi amma na obese ya ma problem de aka no Piero ede soso Piero to aso me da se na Nyankopon sheopa na adwuma pa ba enyumre so de wa chekire pa nyasem keto wa chekire nti obia fa ne de wu wona no be fa won de wona eton so be fa won de sa pepe na ya we ambro too much so adifo no so afa won de wa fo de so na ye san no bro pe o ye den obehim sa o ba bro yes ya no kwa asa amana da wani botra me say enya sem totoa odi agro pa wa hwe ya na wa bro na wodwo so ne de ene tane nam Radia me. Abusia fo eja Nkoranza Herbal Center na tie ka no. Nyamisha na Poku ni team ni nyina na adwuma pa o mobode so my Ghana eja Nkoranza Herbal Center. In fact ya base na ma yakwanya kakra woni dwuma dia wodi so a na aye opportunity kase pa dia ma yense ye ne yatiefo eni enkomomfa wona pomode ho. In fact ye kan say ye anije buhwe bebro ho asabre oyire ne matwa hia obi esre anije aba bate wo bi so a nsema ye kan na me yade be woni nipadua mu ntino chese ohunu anije ewom chese ase ade no kura ye ni dede mesrew eja Nkoranza Herbal Center ye ho se ye de ayarsa ene ye de ebra Ghana fo nyina obi bia waba ya so ye prebia nim se eba na bibiduro ayaresemu a eja Nkoranza Herbal Center yen na wode ahenche na hye yen na butre ni boyen yen na Ghana ni wiase nyina age ya tum se abibiduro ayaresa de yen ena yedikan enti ba bia wa yade hawo ba bia woteme kan yade wo ni paduam ba bia woteme kan fra yade nti anwumrei wo ko ketempa sumpo enna ho ba ba ya wodin no eja Nkoranza Herbal Center yese kan wakoma to yem na yabase yede ayaresa ena de brew yede yese enye na ada enye nkontompo yede no kuredie ene yede boama wona eba yanim nyina nya hotonti wonso a wo ba no yede saa no kuredie no a ena yede eba ba hia wo kwan enti yese se ye maw aduro toaso mpre no oba eja Nkoranza Herbal Center na ye ma waduro toaso mpre no na se mpre no nyina chi no osi wa hunu sesan ye bia wo yade no ho a yese san bra na bra baji usika tie ni ye eja Nkoranza Herbal Center yese se wodo yade beduru ya so ya ye ne wo to nchia ye nchia ye ne wo to ne se ye ma waduro toaso mpre no 2 times se ene aye ya wadai ana odi ka ba ye anani da wadi ka ba aduro bi ade ama wo wakọ no mawie waba ni mpre no so na wo se mpre no nyina achi no ohunu sesan ye bia eja Nkoranza Herbal Center de ye kan se san bra na bra baji usike se wanya kuremu fa ye de wade ma wo enti abana yaresade a eja Nkoranza Herbal Center ye de hahama ye di nubna ye di nunsini ene ye de sayade enti wo mam ye nkofa chemicals ene nrufufuro bi ase de ye na sunkununku be ye ya wode hahama ne nubna ene tu yade ase 70s ni 80s ni ho no eno na eja Nkoranza Herbal Center ye de ye adwuma de ya ya se eja wusu de ye adwuma 90s ni early 2000s ni ho no eno na eja Nkoranza Herbal Center yesu ye de ye adwuma enti me ka kire me maami bi me ka kire me papa bi me ka kire me nua bia yade ha ne se onka na komanto ne yam se wachina nante abra eja Nkoranza Herbal Center ya base ye de ayaresa ebre no ama na hunu se ayaresa ewo homa no na ebia ba bi odi ka konante ye Dr. Agbengbene mo nsem no ana ama bia nei ni gidia no wo wa bibiduro mu ne trust no wo wa bibiduro mu ne afri ho ebia na wotikam ebia na na momontene so ebia na wo to ade ebia me no kese wo da wo mpa so enna pese fawo ana ebia dwumadie aya wo de ye nkomoi aya wo de mani baje pass wo befa number me babuboyi
a John Kranza Herbal Center. Number sa me bebuboy. Odia me bo number no obetumi afre. Me bo number no a obetumi afre. Na ya ne ani gye Sompa FM atiefo ho se. Nana Poku Piesie atiefo no ya ne gye mu bruta. Obu ho na wonyare nanso ote ye kase pe wo se ma memfa number infama menua menua si masi wo kan ya de kire mem menua ya de enti ya to adura enkoi ma memfa number infama no enti bebre fa number no a ono ankasa de bia na no ho ye ono ankasa bia na onyare nanso ote ye kan pe no wa fa number no no de mani nua bi enti mesraw gye ye numbers no na wo de frɛ number ni sisi a eye 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 1452 33 and a 0504 71 32 33 0504 71 32 33 number see a John Kranza Herbal Center. Number sa ubetumi afa na frɛ wo de wo fa number na frɛ doctor so wachira wonu bedi nkomo yade bia ohaw bia yade de abeto so no na unya doctors beje bra no wabɔ nkomo. In fact yade amanipa bebre aye mɔbɔ yade amanipa bebre aye mɔbɔ meka ni say ya enye se bia me cancer wo bi nanso ohwe wo bia ho ɔden na ebre bia tware na ekura no ohwe obi aho ɔden a ebre bi atwam na ekura no na nadwuma bi a wɔyɛ na kwanya ba na wodie na kwantua na wotimi koba nanso enne ohwe de yade de obai be me ya fm na ohwe enne de nipadua nyina so de yade de na kodura eduru ba bia na asefem eduru ba bia na areho mesi na obi ko school but yade enti school no wantumi anwie yade bo no school won yese da bi de aye no won kofie nkonkwaje ayarehwemra onko hospital nkwaje ayarehwemra me no kase emfie mienu mfie miensanie school no wontumi nkobium yade ade papa na tofom yade de abrante na baba na tofom na nka obi ko na obi wa kwantuom o me baba bedi bronya asako oba ya ne hododo ne kakra na ne yade enti na kwantuo no wontumi nkobium enti na mpani say woni patamfo kase pa yade yes woni patamfo kase pa yade yes amaman kama sem nyina efri yade da bia me kase enei akodum pempenso bi se wote se wo classmate bi afri mu wote se bra bi a wonim no wafri mu wote se maame bi papa bi a wonim no wafri mu ne yenya frobo wa mane pe de obebi sanse adan oyare ya na se nei akodum pempenso se ye hu se yade na de nipa bebrenu a ekwansie do abusua John Kranza Herbal Center abibidro yare sabia onyankopon de ayaresa adom a wawiase nyina de ache yen se wo pa ayaresa pa eye John Kranza Herbal Center ye ba fide so ye ne yen kama ye kasa anye de o eye se ye kama ayanumdwa ye ho bi nete yen yenim kasa bi dabe na mbom no kwasem ewom ne se obi a waba ye fidua no mu pe bia obi a waba so ye ho pe bia enim se nsem bia ye kana fidie so no sa pepepe na tie wo fie ho because ye enim se fidie ade hye ne abrempo katachi adefo na etie enti ye ntimi matena ha enka nsem wa enim ye ntimi matena ha entu mfutro nwu amansani na ye wiade ne ebenya dabi no kura seme wom ne se ya so ye nko ana se wodo yade ba na yade ne ye ni nwadura ye ka no kura kyerɛw se wo yade we die in fact John Kranza Herbal Center kura bia ne ye nsa bida
eno de beka no kra kyerɛ obi kra so wa ne yade no ebi ankode ba ye ho ntem anke ahwe na ma ne ho ato no nanso ode akwane nam Dr. Gbengbele mu nkyɛn me ne ba bi a yade na duru no agya Nkoranza Ebo Center ye ntumi mwaw yade na sensene yade no pampa so aduru no yenim ho ahoade bia mu a eno so ye ka no kra kyerɛ so yade die ye ntumi mwaw enti agya Nkoranza Ebo Center yade no gradie me se na no maame bi ba ye na ye hwe ne yade a wode ba ye no na ba bia yade na duru no yade no na ye yade ankode ba ye ho ntem anke ya hwe na ma ne ho ato no nanso yade no de ko chinchini ko ba hyemfie no mfie nsia ya hwe ba bia yade na duru ne yesema me wo yade die agya Nkoranza Ebo Center empempenso aduru ne yentumi nya ho hwe maame si doctor yesraw wo de ne maika no ho ne mase doctor yesra mo de mo ya duro wo de yesra mo nya de mo betumi bia mo ya maame ma ye wate yesi da bi ye jetum si ya baboa maame a na esi ye de nkwa na ekodi agoro ye ntumi nya ho hwe maame ni ko yina na ye suni areho in fact na chese ye kura chese ya basa ye ni bibi e betumi ayabo ne nti ye kanse ye ba sane yade a na ese ye de nada ebe mu agya Nkoranza Ebo Center de in fact ayaresa de yaso ye na yenso na oba yemfiti preko pemadru tieniye agya Nkoranza Ebo Center yemfiti preko pe emadru se wo ba na wo begbo nkura ka wasem na yenso ye gina wanum asem a wo beka yenso yeso oni agi aduro we ko na kokonom dabi ye bi dan ye nya bi nso da ye wo mfidi papa ye de ye hwehwemu hunu yade de nam so e ba ye yade no kura na hye na yade no kura betena ni padua no wo how ba na de betu ni padua no so yade no kura sen na ho odin sitie wa nyina ye hwehwemu a agya Nkoranza Ebo Center ye fo bi ode na yade ba ya so ye ho ansana ya manaduro entina ne wofa ba bia wo bia se agya Nkoranza wo kan yade pa bia se agya Nkoranza ma me a wutie mem wo de wo se o fibroid na tena wo so ache wo ba wutie mem wo se o fibroid na tena wo so ache fabre agya Nkoranza Ebo Center ne yento nche ne hwe se o fibroid no ano aduro ho anase ano aduro ni ho eye nche ato keke se wo fibroid pa na se ye kwe operation wo fibroid pa wo se watu aduro ache kawakuma to yem na wo chena tutumirika be piem wa agya Nkoranza Ebo Center ayaresa ya de be mo no yem be hyew ebe chese be gye wonsem wo be transidia ka se entina doctor we wo ha na me ne nam nkwanche ba bi brain so ba se fibroid me se na no 22 years abaye obaye na wanya fibroid Sunyani teaching hospital ha ya se age any surgery ye no operation na yi fibroid no efri ni yem ababa 22 years na osuro se ye kwakwa no operation na what yenka no dimirika baye na ye hwe ye ne yase ampa de doctor ne kan wo Sunyani teaching hospital ni nyina eye no kore yenso ye hwehwemu ne hu se eye no kore na emom ye ne wo to nchia me say less than 1 month ene ababa no operation anka ye kwakwaye no ene enya amaso fibroid ni na firi ne yemu a aye ni jesem ede ama baba yi mesraw oba bi a wotemen kan fa wo de ne bra se ba ma se wodwonso antentem ba ma se wodwonso na ebia kam ba ma se eduru anadwa wonna dwonso antentem sa wo bi se de me to prostate eduro so manu maduro ni finhia bebre obisi media ne de ama ya de pipe kura to me bemem sa be ma ne kana komanto ne yem na wo kyena won tutu me kamfo na ni kyerɛ mu agya Nkoranza Ebo Center yes se be ma wo prostate ho hawo in fact nei wo hwɛ kwanya prostate ya de na fa so etietese na ɛha mema no a edwene wa yente ase entimesra wa wo bibia wa ya ka kyɛw sɛ wo prostate ne ho aka wo prostate no chimato bi ya ba ho fo ani kyerɛ mu agya Nkoranza be yemfa abibidro papa entu ya de na ase yemfa moa na wo prostate no ensan kɔ babia na egyina ne biom na nya wa ho ɔden obi si akoma ya de pressure wo de so pressure nti enura na dwe kura wasese gu ne yemu a wo de koda no enso woni ani da so bia se ne pressure no baba be free ne so tutumirika ye se ye de hahama ye de nubna ye de nunsini abibidra ya resabia ye wo mfidi papa nso e de boama ya resa koso brane ye nto nchia wo pressure ye de britia wa bi si wo abo ma pressure no empempenso akodro bia na se atu amoye wa hoto mi si ye numbers ne subium me si agya Nkoranza Ebo Center ye numbers no me say si subium mani bagye so obi be fa number na frɛ sisi a se wani abresa wo pa yaresa
mesraw fa number no fama unia bi wa mu awutie me fa number no eye 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 and a 0504 71 32 33 0504 71 32 33 friend number is here Dr. Saekrado ya no batwetwe nkombo minim se yade ba ko enei ha nipa don bebre a wo bi kura wo asabre wo tie me enye onu amumpa bia ne papa ne mame bi yade a ye friend say stroke na sedan ka Nyankopon say nyame de ho aduro ne ho ayaresa no de a che agya Nkoranza se wo bi de ne stroke ba ye ne mu a yamfa bibidron kanu na britie wa bi won sori nyina ne naso bium mesi wo ko sunwan kira antiata mo mame de wa ma yakwanya se wono de bia de bekwa fidie so yemmo ne dinin kama wiase nyina ante de Nyankopon na magya Nkoranza so ayama no emfie num ko mfie nsia mame yi stroke de ne to fom asedan kan yehu Nyankopon se ebra ko fibi prado buke onye na okrom ha okokko hunu mame ne tibiam no eno no ade ne tena ne kam se we die megidi se agya Nkoranza na beye ampa wo ba ye no se doctor me ma wo ne mame no no ento nchia me ma wo ne ma no kura gina anto nchia me kofi bi prado bu kemia me gina mato sa nchia no ampa enne ye ka hye Nyankopon ni monyam se mame na sore na ntibium ne mase ye de na china kwa Ivory Coast nyina because ye obi ka kira ye se specialist bi Ivory Coast am ye de ne bomu wo Sompa ho ba bi koye nanso eye mame ne ye de nsa gina hei enti me ka kira wo a wo so wo stroke se nyame be fa ye nso am wo hu na wonwasem nyame be fa agya Nkoranza so am wo hu na yaresa esan se yes nyawo a wo ba ne ye de wo be so ye nura hwe da bi ye nuro no eye nura ye de asa nipa bebre yade enti wo nso wo ba ama ayaresa ewo ya so ye no ye de bia kan halitosis yade obi kasa na pampa fina no mu ba obie na no ahom ye firi no ba ya na ha dwene hawo ne timi ba utim etimi ba oni paduam na de sansunsuanso yi ade abrew eduru ba bia de gu anim ase woni nipadom hye wontumi ni nkomo woni wafo hye wontumi nkasa fabre agya Nkoranza Ebo Center enkototo aduro bia keke brane yemfa mfiri papa hwehwe nipaduanum na ye hunu se wo hawo no wo utim wo nipaduam ena de sansunsuanso na ba agya Nkoranza Ebo Center wo bi si doctor ya de friends hepatitis B wo mso na me de ko ba bi kura doctor ne hwe amia eduru ba bi no wo se wo kwasachi ya ekosua niema kakra bi ne ye se ye ni aduru kan akoma to ye wate ye de ye se ye nteye bi ade doctor ne betumi no eno an wa ya ma ba bi na ho ode so no eno an wa ya koduru no but me ka chew say hepatitis B no e waduru na aduru no e wa agya Nkoranza Ebo Center enyanum dwa ye na Nyankopon nam ye nso ye tu hepatitis B ase ama Ghana any wiase nyina aboy abaso say open the best hepatitis B treatment center e agya Nkoranza Ebo Center abaso bo we ya gye mfie mu a enya asem ketwa enum na broni fitaa bi hwe abaso ba ya gye eni ba bia ye ho nsem ne ye ho adanse akoduro no wote ye ka de ne de ba ye ne broni fitaa no so ababenya na yaresa enti ade ye bi na opese wu no wo hepatitis B me ka no kra kyo se one penny puma sibra na yade wetra wo so cha etumi se wo liver etumi se wo kidney emane mfa wo nuru sam pempenso no eno na wo ba bi fa afuro na okọ hospital ni ye dictate hu se yade hepatitis B woni mo jemu a futu a doctor de man se onko pesika botire bi ntuo efise da obewo no ye wo pania soronko bi a ye de be bo abofra no enti wa wonya bi bia me ka cha se Emma de obi aka kire onsi ukwan se wo magya Nkoranza Ebo Center Emma de obi aka kire omu wabam emu obi na da wo nka se yade ne aduru me se wo de be so agya Nkoranza Ebo Center ye nrohwe ne ye nkira wo se yade ne waduro anase ne aduru de nyame nam ye nso a ye ma wona wa hepatitis no ehu na enwanwa wo bi se me de eyawo na mepe
tutu mirikana fabre Jam Kranza Herbal Center so yo bawo breast cancer kukramato manufum fabre Jam Kranza Herbal Center ya dia friend say stomach ulcer your peptic ulcer your duodenal ulcer your gastric ulcer odi ne yemu dia hibia obu ho ayen ka so ulcer na no afiti prakope no kototo aduro bi anom obeduru wa Jam Kranza ya to ya bo ase ye hwehwemu hunu ba bia wo de no ewo ya mo waduro na tu ase ya se de ne de bagidigidi kura ne beduru ya nimu a eye sima dunum 50 minutes ya mo waduro 50 minutes ni ya obi a ode ba ye no uhunu bium obi se doctor me de ne ye sikire ya de fense diabetes atena me so ache diabetes ama ne ya twa obi nan ya twa obi nsa ebi mama ya firi wonsa ebi anyanyemu anifra emma ne mfa wo nuru sampempenso no Jam Kranza Herbal Center ne Nyankopon fa yenso na yensa wo yade obi wo se doctor ba ye no wanka me yade doctor ba ye no amom yade so yade ne doso na de meka kwowie nyina ne se wo ye bema na wutie mi a ye de sisire twade eni sisira topa no ye de je mema no Nsem kuma bema bia nim na hoden eno de ma eni kwaso mo ba bi mpo ka kirew bema bia nim na hoden ukosi na nim na ye ni yi a bema wunim wa anye ni yi a wa wunim enti bema wa ye mre wo mpam eye sisire twade eni sisira topa eno na kyese mema ni nya biwie ni ye kofi a ni amoma ye mati so mesraw begibi na ebebo mo ani je no atumi awie peye e ma de ye kwanje wo ba bia ne ma nkoe wa hemfie wo behia kwanje ni bi ebe siesie o ma wo mayo asipi na asita ye wo Sunyani New Town Space FM enhwe ni mu pe SD asodan kese na esi ho no na chi ane ewo ubon se SD asodan na ne filling station bi a friend engine filling station ene boso ubetumi afa estate car ubetumi afa suhufu car usubesi wa SD asodan nanim ana Space FM anim ho pe mesra fa filling station ni SD asodan ntem na pie wa SD asodan na chi ubon se mame bi chi kokwa ne bayire ubisa so pa Jam Kranza obekyerew e bi so na ofero mpeso bebisa e kwan na da ubenkum so SD asodan na chi sikwa no so ubon se oni fa so school bi ho atiketiki nua bi sisi animo school ni din the Stadium Primary ye ne school na din hwe animo pe kubetintin si yan clinic nanim shanon so kubetintin esi yan clinic nanim ya penti kubenasi green and white yan bana kasian so ebo ho edi adanse sampa Jam Kranza Herbal Center aso yenie me de number yi mawo de twatwo Nsem Sisi a ka wo yade ye de free dwa da kopem memenda bia ye ye adwuma nti wo chena ye be ye adwuma memenda ye be ye adwuma number ni ye 0241 14 52 33 0241 14 52 33 0241 14 52 33 and a 0504 71 32 33 0504 71 32 33 numbers in the yasem freye na bra mayen tonchia na yaresa efi erade nyame hiro bia ye behwe obi bia anim na ye man for frefrem say eh na now person ogu adwuma abi o bible na making kan yo sister adwa on to say oton tilapia ewo jelly electrical Lydia me ma belated happy birthday mo amoton niema ewo jelly electrical so hono na no di ni birthday no ocheche chocolate nom ne jelly socket nom ne new ayino de abanti pacha ukoto niema bi wakaje se me se ne niema na ocheche ne na no birthday no ede ma customers no oso mfa de ma Madam for be over Finland
na Finland no ye wo bro no bi me be kan above ke be ka say okọ Finland ye wo bro no bi e wo ho a ye frɛ no Kuninkan Tamankialto Kuninkan Tamankialto obegogo odi agogoro me se okọ Finland ye wo area bi bro no bi ye frɛ ho Kuninkan Tamankialto 22 sɛ wo se me boa odi agago Finland nabo Kuninkan Tamankialto Kuninkan Tamankialto na okọ Finland domafo ewo brono bi ye frɛ ho Helsinki ana ye wo Vanta Expo na open spellings no eye Kuninkan Tamankielto ye frɛ no Kuninkan Tamankielto hwese nimu a nimi nitro na okọ Finland ye wo bro no bi e frɛ no Tampere me say search is ni ha okọ Finland ye wo area bi city bi ye frɛ ho Tampere ofri Tampere no ko ol me say o search ye wan anyone Finland me say ye frɛ ho Kuninkan Tamankielto 22 Kuninkan actually TA aye Kuninkan Tamankielto Kuninkan Tamankielto odi abo se ni ho a me boa Finlando ene ye wo bro no bu he frɛ no Helsinki ye wo ba bu ho he frɛ ho Expo na bro no bi ye frɛ no Turku ufri Turku pe na oba Tampere ufri Tampere na oba Ollo ufri Ollo pe na okon eye Karava enim ho oh na me say search areas of Finland se wonhu Helsinki ubehu Vanta ubehu Expo ubehu Turku ubehu eye Tampere ubehu Ollo na wahu Karava ni nyina ya bro no ewo eye Finland memo nyebwa oh mi ni troda Helsinki ni ho kunumanti ni ho kunuman kuru ayi kuntin efense Kuninkan Tamankielto oh mi ni tro hwese Tampere no ba ko de sen Carrera Kaira asoma me ke me boa oh me say de enim no e bi ehu na me hu ka but bro no bi wo ho sa ne ka no Tampere se ye nuan muslimfu anka a different language Tampere but ye bro no e wo Finland me say me ye minister for awawasem enti de wonti bi da no e na me de ba enti a me ye radio commander 1 no enti
Unia bia wo Finland abusane se brono bi ni Finland your friend tampere na ba ko de ol ufri ol na ko kerava ufri kerava na o katuruku me yasho sa ngwa fo bra wani mini ni nkobo awusia mama wan sere a wahu mimpo me sere ndo won so sere wate nansi won te sen sere bi chanton sere bi Chief Inspector Chum one Assistant Superintendent Chum one Regional Police Commander Deputy Regional Police Commander Chief Inspector Adams Jones Justice already do a pension and afei you are retired adult. Also what to say na me chair prison officers nyina na immigration officers nyina ba ku bi die wom waje obi sika so obey birth cert ne passport amano waje ni sika 45 million 2 years ago e wo Ghana Immigration Service head office ni dino si ne dikan oyanwrani ono me nchia no onka me nchia no na sa papa ne de me twa mama me ni fra buru kiraba na oba mo behu de be si e wo immigration wo e wo headquarters mesi ni dino oyanwrani si e ne dikan na o passport office ha ene ye ni ko headquarters wo o yi obi sika so obeye passport edi amano akora na ka Ghana because of passport ninti me kan ya office oyanwrani ninti no ni kurom nduro ho no problem nti we check case ne so no no ankasa fra buru kire de eba na obeduro na so wa bene a fam sika mami ana fam passport mami na fe wo hunu opposition ekita o mesi di ni si ne dikan me kan no use no pick up white fa na the office wa ben nti fa ne ho asem beba ho asem no ebeba na no police ni ya oje obi 450 million a won totoro si me kan ya pe e na ode 300 million e beja pips a wodomase e na obeje na de nti ye ne wa ba beje oje wie no so no an no sa akwatana ntotoro so okọ na mse mutiri mu adio si open 1.5 year on sankan me bomb production team e bo ba ku mienu miensa 3 days time 300 million usama body pips sunyane e na odikoja ho ma me chia commander e na ofin totoro so ebeje ye oji wie ya pesa okọ na ka 100 million ene so miya na meje na ebeba bedi ha na ba beje akọ me de ma wonso me nte so 1 cedi because de mahuno eye bi ni 100 million ba na enya me de me de che me de mai me de ma omo enu so muyabam obi sisi wa bra enkwa ene hia life is precious obi amani bi but aduane na ni nchemu ha ye tete na aduane ma no but me no si adawroma wa ba pisi afase ni nkura asefo na dawroma antemage won to say mami lobi won to say wo fa nsu yamire won to say wo fa yawo ni panye won to say wo ma dawroma ene wo mekaka ho bebre na no say sompa hima owo eye susan so brem shirt kama Wednesday ni de me share ye no ya me shira na hima ezemi nkura asefo no mo ya de nsuo no toton me srem adaroma momma banchini ntos ni nyadoa no ne nkwa nsusa no na enkokwa de nyame anim ni obi ni yawe bi listen ni bomi hu sister Fati o ti saying ana fei watchman nyame nshira mo wate bema o ti saying adwade adumu o case na che o kachan odo ba ya afia ba o e ba chan o sa chepa e ba chan na o ze minti me mfere e ba chan so won wa de kurenti ya adwuma ne so say ya wutie e ba chan miti o ya test messages e ba chan na lense kuna mushiri miti ya mhwe no me phone no so na no tin se ma no bi keka kere me no ba chan miti adwuma ne tinti se wasabi ni bidi ha ebi abeka se ache enye che na ache ese hwem no bi so de ba ache iso no so ye koye ne de kakran sana
ebia yame ya adoma aduru so nti fa kyen why Epacho nyem bokaye Epacho adwuma no so apafo no so na ifro sen me pacho frame kwasi nyame sa asema wo bekan nkontopo bi anyi me pacho da bi mo evidence ni na mo asem na o ka no wo yi bi firim na de bi ka ho ne ehunim a asem bi e beba no wo ne aban ne oman ne bedi me pacho mate o se konfo bi atwi wadi me pacho e ba ne sen nana ne ba ne se me nana na no wa gudi no di jam me papa no wa gudie me pacho which is gold onana no di jam me papa e wa hifa anyina su do ma anyina su me pacho da bi secretary domase Ashanti region me pacho secretary domase anyina su me pacho okay and on the gold no onana the gold no eja me papa o papa na miensa na miensa no me nana ne ma no ebi edika betu mienu ko ba de bomba padini ede hye ho no omo ya no muntimi ntu nti ne nsem Hon.Nana papa frem se da me ba o ye de ne hu se gold no onana ede ma wo papa nana no kre ye fo akiri ana omuna yes okay ana asha sen kra konfu bu o krum ho e ka kire me papa se na de na ne papa janan ajapade sei ontu ho na mon no odi hia yes na osa kwa asore ma sofu bu ka kire no nti sofu ne ka kire na kire obo me mama ne ana kra no meswa ene tia me na sei seni se na eko okay na me fa kwa mi so ebusana friend papa da Sisi no oba ne me Sisi masu adwuma pom so adwuma no emma na nti wuni sika bia da ba bia ebetim da bobra nti ho no number pa bi fera ni nyina dai am se seni sei ene tie na de kire se na abusuafo no enso na machire patu nti de gold no ba ko na aka no me pa chan na se mienu ni de o ma yi dara e de ko the same place me pa chan nti America ko konfu bu o kire masu se konfu ku fi se o she kire masu heye mbachan ya ye kire masu heye kire masu bio me bachan konfo ya kire masu konfo ana me bachan no se uduru kire masu a station obefa akuntan no na akobranche nsa bonkum ne enye kire masu konfo a okay kire masu konfo no ye uduru kire masu a uduru kire masu a unsan kwanta ba ku da benkum ko amasu era ba ko ekọ akuntan wani mun tintin so na ekọ do man hinkro era wachi eba brekum wani mun tintin so no e ho na kire masu konfo yeah ho no utimi fa so kopie ba bia me kan wani mun tintin so me ba cha no akofa school bi mu police station bi ho yeah ntu utimi fa na chise na akọ ne ba bia me kan ho a nti ye kwa no na konfo no ka se yinkoto dwan na yinkoto ade no nti o che date se yinkoto nti dura ne France on de wontimi nkonti ye ne dai ayi konfo no wo chire masu no yes ana so mun koto dwan mpa chan ana mun koto dwan ana koto dwan ana mun do ye dai nti koto dwan no koto dwan no de akade na o de kan ho ana ka ye so mun to dwan na so mun koto gold no o ka se nto nsafufu na yento nwera fita na yemfanka na yempe akokọ ba ko emfanka ho nti tam no hye na eduru ya na ye friends yinkutu no se o ene ya kasa na yinkutu ade nyade emfamra mun kokuma se ho yinkutu ade no emfamra ono wa nkobi me pa chere bi o ma mo ho akwankyere me pa chan se mo mfanko me pa chan okay to aso nti ye kwaya no ade no me papa no na ntintu ya na o ayika ye tu na ade ne ye dai edwane mutu ne sen ade no wo ngura ma na se wo mu fia na se wo dem e wo mu dem se sen ka Sompa for high yes na wo dem e wo mu dem e pa che wo me na ne dem seriously nti enam sensa asase no abusuafo no age free me pa nsem because of gold ni e was asase ni muntino o maje nti ye kona na adwo e free abe 7:30 nti kodu on na ekobo 1 to 2 okay nti ye kwana ye ntimi antu ane ye baaye na mo de na sha ase tu ye
ya kora ka se ya be sha se en kan twa akokɔ no enti on na bisa konfono chemoti sisi me min de we ibisa aka no so on ye ntwa sa akɔ no ye twere se moja no so ha ba bi akɔ be pre e be kɔ akɔda no ho na ade no hye ba bi akɔ no be pre akɔ akɔtɔ no mba cha ho na ade no hye mba cha enti na akɔ no print ba bi na akɔ no kɔda no ye tua wo de na hye tu ye no ye de pickers me ba cha mommy no me master ba ko kyerɛ me kaka okay ana wo papa me ba cha ana me master ni nua so ba ko tena se mo ye ni papa be 4 ana na mo tu papa ndo oh ba ye for taxi wa ana de ko ye enti ye tuduru ba bi no na dana so oh fe kwabo enti na visa de na ya de ya tu na wien enti bu no se na amana fo sa ko sei ni asia tu ko na ye nya nti ade chi ya na ba ha na papa sa fu akiri na me ba o ba bi amko mo sha se na mo tu no ho ye fia na se ho ye dan koranko ese because mo ye kwe na obi na dani obi an ba ai omo mo ja access no ade dana mo obi ba nipa no odidi wi a ona ho na okọ ona se ho ye kura adan mhe ho ye kura kakara e wo krom ba be fa ne sa na mo ye de obi ante ba che da bi ya mon kase no ne kaw ele yanko enti ye no anyi na ntare kyerɛ papa sa fa akyire ana ɔkɔ ba bi na nipa no ka kyerɛ sɛ ade ne yato na wie na ya hu na mamre eyenti no ye na ade ne yere ejoni dwane ye nam de mi yimani na me ba sunya na be se ko se ko to ma dwuma so nti mo ha me master de ka erodu fura ko kuma se nti e kwana me master ko me ba o mo ko ho ba ye no konfo na wo kyerɛ mo asu na kwankyerɛ na wo de kyerɛ mo manya gold no ne ase na mo ka kyerɛ no me frɛ no me frɛ konfo no ka kyerɛ me sɛ sada ya mra ne mehwim enti me trans din na me se de mo san so mbra kyerɛ mo so mehwe na me trans din sɛ ya ba bia sika ya ba bia sika na de ntia ye ntwa so na ye ntre ba bi okay to aso nti ye twa so ye tie ba bi na me ne master e de ka rodu ko kuma se e ko kuma se nkomodi diem na ye station master ni friend bibi ono kas ni nua bi e konfo na obetimi ayaman konfo bi o me pa cha na me bom papa mani na ma pa se sa na tie de a me nko na m ko de we esitie nti me ko na mframa papa na me papa ekoye nti ye koye no na konfo no e ka kire me se me na medikin aba nti se me papa yan se ye yabuma ada se ba ko de no betwa so na ba ko bedi nam so okay nti sa tra bebe papa won na iska ho di ntina untim nya rorfe e makuma ase ma untim mi free akwa na me master no wadum ko suan ma afro ka wadu jama na me ko nti me ko akonfo yi o yo sise yin to dwan konfo no okuro benso o barakese ye me pacha fufu barakese ye me pacha ye friend say Nana Kofi konfo kofi me pacha o barakese kuro me pacha barakese ye fasa barakese market no me down say hona konfo ba bia GD4 asoro no won hono wo okay ha ne bia panyin ni bibi na oye station master e wokuma sa aha onna ekosi nso ade ekosi ni nua okay etimi ye bi nti ekoye no no ayi bibia no ka kire se ade ni suma na akɔ na sunsumi eti agi nti obokɔ akɔtwe ade no aba mako nti e ba sa no na me bom papa amani nti bom papa mani na konfon be ka kire me se saadi won se me bom papa mani esa ade no betimi ase na me papa no etwase ewia etu ade no wia ana ne bosom ko fa ba ni afra papa ni aba ni achim nam so okay mate bosom no kofa gold no asase na se me pa chance ana ka kire me sa na osi ni suma no kofa gold na me pa chance so de ande osimo amu nkoto me pa chance but we de osi ni suma no kofa gold no afri asase na se aba physical me pa chance na na machim me pa chance na so enti Sunday man kwa sore na me master ka se me fa ne ka enya adwuma wa ha enti mi rodu ko brekum enti me ba airport premier na rodu go na me sada mi rodu enti mi gina na konfo from ka kire me se ohia me kumase ne ya Sunday na ohia me kama wulodo do me pa chan ohia no kan se oh okay matena suma na akofa ade akoyi ade no ba akoma na ade ndoso ene gugu ntu akoyi ba akoma ba suma na koyi gold no ewo ho aba Davio me ba o
aye bibi ne director se monko ni nua na otimi to gold ho no bata moko ho no ede enyankomade na moye ya ofitin ya o se suma me kwakofa gold no ede abana se moka no mano trata me pa chere bi chema su die no ukasa o chere mo se mumfa moko ho no de na oye ya ema wo gidi se suma no betimi akwakofa sa de ne de aba anam da ase ye kwaya no o ma ye to akọ ana ma me to snap ana ma me to jot packet ana frère bosom no o frère bosom se tano ba chan okay se tano konfo nje frère ne bosom dinku na bosom so obitima na o frère bosom na wo na me te dem obi ana ofu o ma ne chame no ana egun sai bibia na honhom be wura konfoni me ba chan na okasa nje okasa ba se de ne ponko ne kam yenye sa pepepe ana me de me yeye nti ye ne mani nyina bie no so munye den no se yen ta akokọ no akokọ na omuntwa nti me ta akokọ mutwa no first one amfa second one na fire no se omutima ya adwuma ni nyina e fire na ye den akọ no edane ni yam edane ni yam me pa chan ara akọ ro ton wo ha ebu me to free bread wo do ma se friend bread na wo de ko nti se me ko no bi sam sadam se me ko mama na ma mi din birthday na me de akọ ne e ko ma no fi akọ na ma me de ko din birthday me pa chan yon ko nti e wo mu ana sa sande na me ka se ofre me no nti mo no ka jem se esuma na kofa agude ni bia ba ntino isen omope moja ne nsa omudi begu moja ne nsa me pa chene mi se moja nipa dia na se de na so aya akokọ nti sade no me ko brekum ba na manya 3.5 nam se nimu 2 million ana sande konfo no 2 million se niema no ka me o ka meto bisen etu ababa na akokọ na snap nam se ni 2 million nti me se ni 2 million nam ka so ende me kura yenche me ba kuma se enti me duru emfensi na me friend se me yedu kuma so wa yom bibia enti me dem yedai me nya aba nam so okay anya wona o se konfo no ka kire wo very sunday no memra o hia wona sumo ne bi akwa yi gold no e bi di aba me pa china na sunday na 2 million me pa china and o de to snap akokọ ba china ene enwiro efeni say jot no me pa china and o ka kire se wona nkwan so a wo ba the following day na yeah day na sunday na ena mi sim sana me de kan esi scam road okay enti ma ma nsan ka eduru barka so ma meeti no ade kan ko na ka mesi afa ho enti me friend no ka kire me say o samre de etam ko enti mi nyai na ya wada me mera enti ya wada no na me fa ka koye enti me ko na koyi tete ahemfofo no mu de ka obi gogo mo nsa no mabati ena koyi brem se gold no me na me hu gold da enti me na mbisa nsa na we ye dos we ye gold no kofa anwa bi de bechem se we sika mfuturo na ni nyina ere ka ho bi utwa ne picture de we na utwa ne picture de ode ma me se me mfa mra fie no okay afi na wo kan du ende me nyondro enti ode anu nyina a kire me no na me saba Sunyani de na ode kire wo se ode de ahemfo ne gu amabati no na ka wo bi atse abosoma kotere no na ode kire se se me na no na ni tumi ne ya abosoma kotere na oda ne dane se me de sunsuma dwuma mini na msiyo mate nti wo ha na wase me ba Sunyani back no nti wo bande na oje bae me ba sade na manyi bibia ma omo de mani be hwe no keke omo de wani be hwe no ena me ka so ko yi nka wan ne sa abosoma kotere ayi no ede kire me no ena o si gold ni nie nti suma na kofa gold ni dia ebie di aba nti ko na me ba Sunyani nti me Sunyani na ye wa yebu sahwi na me kan se me ko yebu se no kan se mimi nya aye ni kona ya wada na otwemere mesia ba enti mi free ya wada na ba fie da me da no asa frem se amakofo bi na timi sinim so na sisi ni minister no asa se me bufu o kasa na mso okay enti ona ka mi jana mse da bi na unu obi ya de a o de ye na o de nya de na chem de ko ba sema na o ka na wanya adanse for
nti ha no frem say minsan se niska na den na obetwitwa nkokko bi na gold nu kra ho sensem ma sa se ni tumi ren na me se niska na ebem tim se ne bia 2.3 se bia obetumi ayi na de beka no o de to nso bia no nti mo ha konfo ya nana me kami nyankopa me som ne se nkokko amato e beburu makoma ku 30 waton nkokko akwa beburu 30 nana na sika ebu otimi frem se min se ni sika tam no na mini akon min 20 tim ni sika nkra free a esende no ready bu odumase wo ma kef no so wa o hye bebe om ton kokon honam se ni sika no entim ko se ni sika nkra ga na christ me se na ga be na manya na tamem se ni sika so me papa ebu am so me maame aha no so okay wate enti eduru ba bi no na menem papa ye ko ho na amam papa enwura dem ho bi no amam enko enwura dem ho bosom dem ho no me bachan ni enwura dem ho enti me ko no tete susumasa eni nyenya sam fa medware na msunsum nya de ansa bibekum satan so na menim kristo se nne na me ja do wakana me tienu kakra sa enti mo afrem se isi no ade ni nyina ba satan ma ton ko 13 ni na sefo awio nti John first one na chematu ko forme ko ten onu yanku nti no bo ho ane ya den ba no se sa dwani sa na tano mpe ganketwa tum ko gi ganyini na miniska etime master na o kire me ka kan no ho na me bob sia 2000 na me de 5 minutes so 2500 ene ko to ganu e ko to ganu ba ka kire se tano ebonu nsa ye nko tano na ye be kono wo wase nko no barkeso na wo obukroni dini obakuma se a nkronu nketwani mu ofi barkeso na oba ho na obonu nam so okay se gwa na ye wadwuma entimi furo Saturday na me ba Sunyani ntimi ja adwan ne man me ba chan mi beduru ya se mo ka kire ne se adeche Sunday ne mama na na boso no dwan bo ha no mawu nam se sanam so okay enti Sunday ana papa na mo Roma Park ehwe bo no frem se dwana emre enti me fa camera ana me ka kire konfone se Sisi an be bia me won miniskani Muhammad ba so okay ene o man cement paper a she druman amanawe nti adechi Monday nkura ahomachi me 3 nam fa wa kana mkoe nam from papa shiame enti ye koduru ho no na dwane mo ho no si dwane wu na dwanke to ba kro o kan first one de would future masu koe no yes anu de koe no so mini so one ku no ana odi bi ko to sen kamane nwede a na na de mintimi nkire ye kwa na abone sire sei na na da ho na kamane de egu so mowe back nyini kese na cotton 25 million ene ye hu o se awu onu so ye hu ni funu but kitwa no so a muja no ho no so no eno so se nkrama yawe wo man nkrama yawe ena mo ye den nam de man ka he intina me ba back to Sunyani bi inti me ba ye na osafrem se memra emeji gold na wawi wakotu gold na wi fine na me friend papa na miniska nti emu ho no sem yedre nti me froka free ha e de ko Kumase tim koduru Kumase no se wo sa de shema keto na obi ko sirima o de ne kwa ebu 20 ebu 10 na me yes na me nya 1.5 na me fa barkesika na me de ko ye jo san ko di meto ho ya bacha anu nya meta ni loading ko ye loading aha se ujan se bi obi ko o masa bacha ko se bi a me ko tamari no o de kwa o mama 10 cities but o ko chichi pa de ko 20 cities ana ko gina ho ye sala na me nya 1.5 because ne scan me ho let me be for car e ko marketing no kan say me pe bi na de chema ba na me ko da Mr. O kuma sa tasman so nti ade che na me san ko e ono de sa ne mana de me de be chero no ewe ana u try no e ba chan above itu so mame abusia ko Facebook na he ade corona ye ka ho asem aha sa ne mawi ade we no de ma me pa chan no de me say e good ade de we no e good ni me ne good bet enen sa
I didn't go to say good. I bet who couldn't Me bachan. I mean person. I was like on Facebook now. More and more now make me identify idea we is so because tete idea we no. Then them no. Atre na dem no. Bachan. Atre ni good. Bachan. Ana then dem kokko no. Enu kawabi ose sa ade no kra no. On ayi kokko na eda ho no. Ayi kokko na eda. Ade break bi wom. E she inside. Ore Adam me de ba ba kire. Ose eno no ye tetin de na om de twene nde ne bo de kra sin gold no. Ose ade na eda ne bo di nchen gold no. Me bachan. Okay. Ana niema na egu nchen ho no so ye de ade. Eno so si gold no bia. Ndi gold na twa 4 square da ho no. Me bachan. Eh, the blacksmith to was we do good. Ana the egu other ones ni nyina e gold. Me bachan say gold. No do we ma. Me bachan. Aha, to aso na. Enti ode ma mra me de ba afie no. Na me se da bi, e twase me yusu ma dwe de ma konfona me hade na. Ba bi ne makeka kom. Na odi sa gold, wo kwaje no ne hwan ne koy. Bachan kwaje me nkwana m koy. Wan kan kire papa. Me friend bana mane. Say osi gold na you ready. Ambassador tem bi na papa ko di no. Na onya kwan emba. So na ye de. Enti me di we ni ba afie no. E di be 3 days no. Na me trimu ntreme. Na me chira fra konfona ka chira nse. Me bra ba ku etu gold. Na me di we ko chira no se enye gold. No se enye gold me famra emeje foforo. Enti o kan saram se ende de oyen azembe no de. Oye me. Fa we ni bra na Me meje foforo. beji gold ni foforo. Me ba chan. Sa se konfone de sen. Na kofi. E wo barakese. Me ba chan. Sa voice sa obo de no me de sen bi sen so obo tie ya. Me de bebre sen ba we na mix be me bi akọ nti ase be fo bi na nyam de sen de ai Yo for voice no send na me hwa de na wo se konfone wo barakese. me ba chan. Nti nsema wo kan nyina no ene sa nwane ne amponche. Sorry. Ayi nkoko ni nyina no. Ayi konfone na je. Me ba chan. Nti o ka kire ne se obra bi sise no se san fabra na meje foforo. Nti o kan sa no me mun se akwana azan na we me. Nti me frɛ no frɛ ne bra na odi mani de me ko na friend bibi no. Na me frɛ ne bra me de sadi okura kwa kire ne bra no. E wo kuma so me de ko kire no. Nya ne bra nka se me kona ya wada. Me mra ne enko. Ya wada ndura me frɛ no so wa busy. E frɛ me frɛ konfona na ne nsemo ka ka ne nsisi so ma me. Sa na me sadi no. Asase me ntra ho. Me nti me ko akra e ko ye piu adwuma bi. Nti me ba ne sina me frɛ konfona ase ne kasa na nyam de ena de frɛ akra ba na me de fire street am de asem no ere be to anum no. Since then no my try say me frɛ no Nana me ntwa no ono no sisi say me frɛ na ono ka kire me say ono ye obi o ye mpaboa na number ne wrong na ba ne bra ne de efre de offer ya frɛ no minim numbers are well sisi o visa yes an me de na ni number bi afre na onfa ba ne bra ne de na afre na no ofa bibi no me ba chan de konfone wo ho me ba chan wo ho oda so barakese me ba chan ho na oche konfu djuma na me ba chan na muko ba bia chemasu konfone ma mo kotu gold no muko e na amna na wo ho no ya kata so ana se na ya bie so ne nya ne he se de mutu no na me ba chan ni on se na me ka se no obi tifi on na ni pro to so me ni free pa e se me ni ba ko na ko school ho nti me ko ayi wo ye ho na mse no etwa se me di mani ye de e ko na me ko hwe se e no kra nti mi wura ho dem na o ma se aye ho kama oma kata so me ba chan ho na kata so ebe ma me na obetra den mu na ko kan dia asem kire o wan ka se me ni free nti no so se me pese me hwe se e no kra na mse o mana me ba chia o nti dem ko na ma me hye adwaye na me ko tra ne kwana no nti obi apura na me twe me kon na se ala tete dan de amo kire nti ne kesi bia nti me to me twe me kon se ma unse o ma firo hon kama pa dismint ya na sa mo de den am disment asana feel ho ni nyina me pa chan then you confirm no hefa na okoyi gold ni fi na oyi ni spiritual yes I know catch them na say gold ye nyi ni spiritual I know catch them well
until say menya comfort no so akyere ne dim sɛ de wo kan de was na sɛ wo rankasa no yobi a wo hard working pa nipa chan wo pebre nipa chan na gold a ade wo ye de akyere pa sɛ gold no a wo so gi ya wo de ba fie na akwan na o ka kyere sɛ me de gold ni me de ama wa wi a na nka sɛ be na nka hoka na sɛ me no o de mam na me de ba fie no me de be duru fie no e de be 3 years no na mama adwobom fa side no amechara nso na na adwene hwe ndi a ofre no san ka kyere sɛ ene fabra na beje foforo nti ha na mam di nya no ahun sɛ o ye waza yes ha na mam di nya no ha nti saka enye sade a nka eno ano efi se no so me frɛ na onfa me call nti wo de woni bo sika do san ne kodi no mana maboka o maboka papa me master me gene ama nti isi na efi de na me ba na ma si ejime na ba no me ntra krom ya o mi hye sa hwi o nti no asi me na matam na mo sa hwi e fro no wo sa hwi me ba chan nti interview enti abai awurade ni be da brekum nra ana gero meduro ma nya ka ama sunyan na me da ho nti ebob anyune be 3:30 na misim ebe sunyan nti sa no we da ko once mi free akọ brekum benye me do fe because of car na ana sehiro sum ko dura benye me do fe sanete is a gold no da so ho de odi ma me no ye de ma o papa na nkasa me ba che ehefom ho me ba che but sansa ka dodo we so wen ba che o mchen yisi e wo sunyan be do ma so bia me hand dan no kesi demo sisi e no problem nti one sisi no den na person me nyem ma ho na me de me person ye mam ni say kana ma bon because amon for bo sina ewom bi na magigi tin person me saka me sika no afi me wi a na obi say so okutu gold okutu en ewai na onu adi anim ni akọ ni akọ say ehye ho a ne ho son na enhye ho a wo be den ho say because listen say I no krese suna na the gold no e ma wo papa ba chan gold no e da so ho and e show because gold yentu no spiritual ba chan there is no way confuse betimi aka kire say watimi achamia ma gold no apia asase na se aba ensi da bosum bia no betimi yesa ade no makonta ye konfo ntimi nyime de America ba chan na enti sese no eye niema mienu ana meya ama wo ba chan so case bi mu no ba chan one konfo no mejusi kana ma ba chan na ne to so mienu mahu kwan ya mefa so a se gold no ho ampa mepa obi a owani ba chan na wahunu se gold no ho a na amamre ne amane a ewo ho no so betimi aya ama na mo nsaka gold no ewa amamre kwan papa so a yenkum nipa ba chan because gold yentu kwa no kra nana gold yentu kwa no kra yentu gold kwa o wo ma etu na kese wo mpatamu ha bia no yentu gold kwa ye wo sacrifices bibiri ya obeye enu di agora amongst the sacrifices no the last you know udi agora ada se wo de onko betwa so ana mo ye ne ba konko betwa so ana wo be pa abo a eni nipa se na wo de no atwa so depending on nipa obeye sade so wa ben a obetuma ya de a munkum nipa ba so men ye de udi agora obetuma kotiri ama wo be ba ho so no na wo ma me ko na papa ko ana wa mu no na wo atwa so nti efiri ochina ekono akopon ya adom a ye de ye secret lie be frɛ no na fe ye hu kwan a ye be fa so a ya je ne side of the story bia de wo ka bia kwa bia wo a and ye no kra nana nti me so ye ntie ono so nanu masem no bia na fe ye kari ne ye hunu se ye je ba akosika ma na ne ye je ba akosika na ma na ansana me yankasa ma pe obi a I radio so fancy nana yan fancy what idea can am I manya som ni de so won se so case ni mu ni de aduru so no aduru so me pacho nana anti ja case ni mama me pacho wachi obi ana me chia me spiritual father Reverend Matthew Shepherd what sound was spiritual father
ba Satan me sa ne ma wi no na me nya hu Kristo afedi e wa for Kristo me ba chan I am a spiritual father Reverend Matthew Shapet Angel of Peace soft penny me chiano na Angel of Peace asaf man nyina me do bibia o mo di usika o na nyezo na wan kasa he de kuma kokko we no how many years na ache mbacha ache bedun kokko akọ no be buru te na nyezo se Satam na piu page man me pam frem nya job kakra ka kutwa ntimnya omusbe hende mire to se ka me pe half pro to be simple center bo kono me bo dem na mada nti weni ba na me say scan ya kono me say amon fo besama bono upon 100 million na opegu ho ni nyina na wasi ya microphone mo sia na samere wo to mi anko kire mo asu na nyezo on the issue of kire mo asu de no baby a wo kire location ni de mo hu nti say ye sa konfo no so de na number kona wa ha kire mo asu konfo de wa bo rasta bi na yeah konfo osu round 4 bi round 4 yeah red one yeah kire mo asu konfo be ba chan wa bo rasta be ba chan adoko ututu o be pa chere bi am ye ntutu o kwa no ade o me ye akoba kope ano me ton ho a ojuska be pa chere bi ba nyi miska didi o ye ya na sa amamre ne amane na nsafuo ne ne ano kwa no o ma ye nkasa ne konto ya fa nkon ho kra okay okay yes montimi ntu be pa chan nti usika nso ankodi ne ho be pa chere bi udwan ankodi ne ho be pa chere bi na kwanchere na amfa be pa chan na sande on ho son me ba chan ni asem ya me ne wasan ye barkas ni sofu kofi no na kofi konfo kofi no me ba chan ana na kofi no me ba chan na me ne wasem problem ni ho ya na mai me ba chan na yenso ye musam me ba chan no kora ewom me ba chan fa yedi no nto yi wai me ba chan ade asantu de me nya wona ko ndamasa abushanti gold na o se konfo kofi ede ma no se wakwa kotu gold no eno enie awurade nyankopon nyame ya adom ochena na de chene joda mepe obi a waye mining na mape komfort to se makonta ne saafo na fe yedi gold hu nkomo even mi ankasa me papa jan samre otie me owo ideas papa efa gold ho ene de sha asase ase bra ebi a wotie me na bi wo fie me say nsem egu ha fa gold ho no any connection or the makwa aburuchire say no afi ena maso gold issues no mu because yen nsem de fa no maako ndese mawura gold issue first na won sase ena me de ba nsem huhu kakra ena we ya we ena ye we say no abasa ena da no nti pese bie mu na fesa woti ba bia wotie me sure say gold de o ye den ya nipa ATM bebrebe bi ye ebi be wo bi no mu fie eye baby a ehye ne mo no kwan ya befa so obetu no bra mepe expert amount ene wo mo a ewo gold tu hwani wa ne wo ma akwa tu bi pan ne de o mahu ene de ka kire mo no wo ma atwe wo mo ho ene hu a ewom ene nipakun ni moja ewom no na mo di hu nkomo na ochena onsoso o ko ba bi sei ya na e ka kire o se na waka na wo mo wani aye den ada ho hwenkokọ pa okay se nokora ono ankasa kora na chi akokokun no we no how many weeks how many months ni see enti abaka cha some video no na Sompa FM na ha na ensem a ebi ato pen onte da ebi asi na do beye adisua de nti ochena se the gold anya sesi a ana the gold amount ana ya kirew ya so no dae bikura ho a etimisi but etimi so dae ma na be ka kire so ade no ha na kwanya be fa so abetu no eno bi na wode nam wa hwene ma ade ama obi se e gold ko Facebook na hebi ade we e gold ade we e gold isi maka kire mo se momamani enna ho momamani na ho na gold enya de a etu no betesa o papa jana mebo a gold etu no betesa osofo emisa gesemani sofo panin mo na nyankopon ho konkron abiemani gold eye betesa ade age sa odija eka no ansa na wapie
also the nsafuo ade age se o de ka ja kano ansa na apie no o si nsafuo ene snap here well ye wo ha ya nti ye bedi ho enkomo na afi yape expert spiritualist na ye di ho enkomo nti so wutie mi a ebia na ebi ato ebia na ebi wo fie srew obi frew ye wo ma betimi atu proper e wo ho spiritually but enye better enti me wa hai ade a mempe e wo mi wiase ene sa na ema we bebre ba ha na na me wo gold betimi anya obi ama na tu amam me wo gold betimi anya obi me srew enti me connection me do be ko UK me do be ko say seminim nipa na pa de minim no kura no gobusa wo fa ya nipa nye kamaso ya ye hye no anyame adom eye ya anyame adom wakwa piem ba bi a wapiem wo spring ho a owo menu ya nchen enti bra emo bi na dawo so bi ka so do be ko aburuchire na unju hu ni a bra besusu ho kire me wo experts me wo tourist me wo ma ebetuma kire so ade we ye genuine because connection da ho a bonso connection we UK connection e wo ho America connection e wo ho we connection e da ha we connection e da ha me wo mo omo sa ayin bo se ba bia connection da na e wo Canada UK connection and then asay ntimi nimba bia connection bia da country bia wo ba bia e da na nse na nurse for de ba hu so mo ko yu asay nti obi ka so do be ko sa nurse for de ni bia ye watchful ye careful to bi ka se gold wo bi wo ho do betimi aboa ma otu a mesrew pe obi a onim anabra na me ndarate obi a oye spiritualist we ye man 1 2 3 4 4 ba yo ka kire me na me sikrache free nipa we ne nsa nim pin man kan nyina already no so na wo behunu se nipa na sem na oka no oya azan bi ko case we ba ye ko wani ye no ofra me se twen me ba kwa ha twen me ba freeway twen me ba saa ena ma sha ase ya mbe ye ho adwuma no nti bra sister ma wani na ho na sika okọ ye ntu no bete saa mami mi ahoma no mawo na afutu a yafa ewom de yesua ewom de ato na de ese yehunu no na afi yedi ho enkomo hye so se regional chief imam mamenchiawo enkrabofo ya hye akonchene no ase nti wo obi a wo food vendor wo ye cook ana wo ye caterer na uto diane a mesrew nkrabofo ye dose papa tete woni amaso na hwe time hwe condition no wa hwe abebele mu nyankopon se na nansem no aduane a ye nto uni definitely nkrabofo no hye fasting na se pe niema nyina akofom wa hu nti hwe na wa bele mu nyankopon nti wote ben zongo na ono aduane a esese wotete woni amaso we enye spiritual eye physical. It is say yes, rainy season now turn as water yen town to because I want nti edru sabere ya wi anabo kati na nipa no munsuo bebre nti wo turn as water ubenyeska enye spiritual we a physical to mama nchi enkremofo nyina benguruvi I want to say 0247 989 hello. Hello. Nsem Sisi o. Ena wo kan say nana. Sompa hini. Sompa no won si atre Adams Town. Ona bo yeti o. Nyame adom mompa bonti me ho aden. Eta safo radiase. Dan na dia mekane so ogwa de no a ofre wo de obae no. Brini na onka ho. Na oni ma bring na nipa bo fo obeja the money afa ho de radin friend into na for the money of an wo ho okono obetia ba bi odi e no ani homework sana some days sipa go do someone okay that was afutu a odi amaye wo ho ya na ya ma ye ni enna ho the sense ni tuo enye better sa entis wa ye na obi
fa kwan bi so a obedada na wie kire no obebu afa so kojo to ubehu se wabu no na onyama nyina akachi na tie se edwan a ye de akoma konfo se de okan no kra o se odwan na wu etu ara so mo ko ye na o se ne nkrama yawe. Look at this. Nana, one when you now, dear, Crafatai, dear, the bear yosa. Until what did you catch here to say? Yetieno, young fana, yena, and wire, ya brabo, nanya, sadia, uko baby beer, baby, ubevi, and now this baby, yeah, day, and then, Miss Paso, Echia, Quanson, Coso, Echia, the wife of Asante. Ene da sebre ne wona wotie sompa enyina anti akua wo sunya wo no ma mutie ha papa mechia kwanson koso ne da se da se mechia kofko ajimankrom aye be mani ahoto ane ne mpatam nyina. Hello Nsem Sisi o ana akane se anti amani ana time na isanso na de wabiti me sisanso sompa hema yentiewe na pacho me ma onu timi na anjo ya je osododo ya da si bebre we futu ademaye na ana wa maneni anaho na mani sita sa akwa akodi na ndra me stress me nyakwan kafra na kana me pese me ka enra fimi enra efuna akodi kire me so no ebisa asen fiti asen na me de tiri na edan o kasa ya ma ebi se woni de wa ye na femi de yo den krata na ma mere ne ba se o ko ifuna na funu o manyim se e ko kire me so ye woni ye funu sa ku di aso ma se ya pa ni de mo Sunyani enti wonu me de kire ma ye kakra na ade na ma ye nkrata se e ko ma se si aso ni de mo kire me so ye be ye ni wo kire me so park so e ye de na funu sa ku di matensi asọlem sẹ ni kunafo anyi adisiribie kunafo anyi wọn kọ awa adisiribie no wọn ana ade kọma no eti ẹ na mpẹsẹ mi kẹ bi sẹ nyame anyi kunafo wayɛ mfɔnso nti nka me deɛ mesrɛ sɛ nka hwɛ na wawada wɔ ma sɛ de wotim de yi tu yie no ɛyɛ na nka maame no wɔn kɔ da asomdwee no na mpatwe yi ne bibi dabi na no brada and then me na ye ba ni Sunyani me de beto ye petro ne sa esa na hene no le ka ni nyira kire no okay enti won so de afeda ma me de afeda bi ma wo ni ti ni nyira so na no brada won no adi sika information ko free meeting okay e ma ye ko shiai ye to ani ma bibiri okay the apesi RSM ya me adra na wotwimi ni the sa community we ni akopete na nofo okay to wasem fan to any so eye brada e de na wotwe mo na announcement mai okay na ye na ye shia de to so ni na de to so ni nsane de ye de to sa afremo mate na ma ba de shiraye mate tirana eda wasi bebre ye ma ye ni na ho na go ya se ni awo kan ni wo ho ha bebre nti da me ba ho no mate wa from the to any me da say 0247989989 hello 20 ya sani nana boko de ya mena domo na musue enya branche ya yesusu se ya man gold dia yo nana
we dey ma member for na team no nyina nyangopo omo for participate na fata ye sia committee ye sia bebo empan dia mambo ba ti mo di ebe tu mu na ye ti bia e ho ye kan enfama mo amen na ifema wa tutu ya udi ama ye imre akra wa gina imre no enye akra titoa nanso eya fini pa empen sa benya nkawo mun sei poto itabi nura obi fere wa wo kekan sema eni te wo kekan kire wo nanso hwe nsema wo bible mu sebi asofo sei ene tima yi sai quotation we no tu amabuni fo ewu sei se wo ri sa ana wo to se de no via e bone nana nanso se duma pa wudi ebua ya temanyi na ebu ye ko ran kura kire se obi so uhu se obi so ansa kura na wuti na ensiano ye kura sana wo kire wo se se usi obi ne wo sonsa wo kiawa ye so wo so de na wa ensiano ni na ewom enso ye malam panyimfo ne asofofo wan ne timatima ka tisen ye wa pai mu aka ne ne akra wa gina yimre nana yakopon hira wo amen me bo pa se ye be wi akiriya na de wa kuma hwehwe na ho ba bo bia yakopon de be bo no won fa ma wo no wa bukia fo na wo mi ti wo mi amen amen wo tin ni na yakopon ombo mo ba ne wo hira mo nana ye ne kan hira mo no won ka mo yimre na mo mbo di mbo aye Mera se senkramofo ye akonchini wei ewie endebosome na medaso etimoto so pa dia regional chief imam ebe ha me na de dema koma so mi nya ya what me jenkramofo di tumfo nyankopon hello never good Nsem Sisi o and I can say you why new Sompa ni ba ko pa na ba pa ba Sompa hene it is ba ni na number visit any atom san yes o ye ntem ba ko we de nyame adom pa na abafo ho ye na ya mo atinja panzo afin committee e ka chere se yaba first meeting de mu yi mu mpanimfo ni wi a na se kuo president meba problem mako nti meba pa na aba enche why lati ma da su de mele na me no ma asia Matias na mfati sikadi ni pa bedu akire o wa branch pa okay so ni conference adza na di ni sika wi nyai no mo mi nya ganyo nya hokui na na ko ko ni Nsem go beda wo no mani ye pana ba line article hello Nsem P abisim Sompa hinini wa so abisim wanga ni jami wanga ahe chia mi ni yenti we na Sompa hine ho ye na wanga ahe ne ho ye dia wo ye na wo yenti we brantie hine obi na chia na we die asida de da na wo pe ti pe fu ti so bibiri ki yagobo oba okwa ene ode ru ti mi yagobo oba mo ban na kamiri ayi ti ya ka za pa bi ti na se me ti do o ma ya buto bibiri ya se buto bibiri o mu enti yagobo kamo aka bi jamu ben sume da se ma menchi Sompa hema owo abisim antiata one eye me maame no mo mtie mu wosom eye abisim nyina musu duru ha ku ha Sompa hema nso wo kyera aka wo Sompa hene na menchi ya enofate yamfo Sompa hema ene Sompa hene ana fei eye mo amaka nyina hello Nsem Sisi o
Hello, can you see? About your wine you. That's your family and the professor there and Ganta. The I am quanta for Munya Claire on. Yet here, the young quanta for. But you say, that's your motive. meet you, pa. That's your baby. But your Debbie. Every semi okay, also maybe a Tibia, I'm a musica, she's about home put and coming from Tunton. By Kakran can also so much and say, no, so many Bibiana by me, Papa, and so many to a man in Intini. You have been on Canada so much. Okay, Namia don't want the number be better to and see a year frame away. Okay, let us see. Sana me pen of no be uncle dada. Abena papa be one oma me eno Mary. Where she for fee, our fear pre. Mohot saying, hello. Hello, Nana. Eno Mary. Papa. Majwe. Hello. Nana Kwame. What's mine? Ne ho ye? Yami adum. Ya chi ana mama pa. Mate. Nana mahu wana kutua o. O say? Na anu juada mahu wana kutua. Me ba ho. Nso mahu o. Na me bla na me ofa baka ho. Aha, o bra ne de wafa laji ana. Aha, ai ofa ma ba. Aha. Aha. Me ba ho na mo wie adwabo no. E na mbesin call eye enkoso hene Mustafa so eho kochia no. E na me call wafa laji wangara hene ene ne hima so yamfo e na me kochia wo mo. Tibi ye late. Wangara hene no. O mu fie soro wa na ne yeso yete. Oh. Pacho so mo ho yete. Nyame adom mpa ebonti ene mo banch ne mo board ene mo adoye ntimi ho eden. Ede nyame ase. We dia yanchia. Nyame ka. Amen. Ontu nkondam. Amen. Papa unantiye. Amen. Kuno na ndra bla sa papa na zakaya no. Ye osu so ni nyina enna no kwane so. Amen. Me da say alata samuna wura onim ho ana obeye madoye ana maame bi so beye madoye ewo watchman onso onim ho ya me hira mo wate. Hello Nana. Nsem Sisi o Ena ko nti Sompa hena owo atroni ni pa se e what can you say Nana? O say Ase me nan papa. Ese what me nan papa. O na sami ni mahemfu ni nyina. Da wasu ne shi papa ko yo no ba am tin da ka. Ana nyami shi papa ko wanko ko na mi kuma kawo. Ko ni padi bi am kan je wi ni bi ko ni ka senta. Kan ko mi ni na su mo ba so ko so boy kuma ba se mo bi ase ga ka do ke se. Bi ya se how bi papa ni da ko ni ma no to na mo no ka shi ba ni mo to na mo ni bi ya to ni padi ya ka di ya. Again, I say, you money can Nana, or the man about not being maybe the hour. Now, Blanche, nothing I will papa, not it's not. I can quality now they can do it. This one called the queen. We say, yes, I got to say, Jimmy, particular book, but you're down. If you are wishing to clean, we are wishing to clean yourself. I think you are not going to do also do India. Mokam, when the Aswan, I cannot want to know Bayama. My Sompa yang muncul apa di bawah sini ni nawa tu ni apa dia ya ini yang bahan ini yang modern pakai kan macam cilian kamu nama ini asumsi mana yang sudah kan hingga dia Sompa pun ni dia uji dia tahu dia. Ya dah se, mamenci ya Sompa hena wo ni doma, mamenci ya ni doma abakuma hema, autumn fruit and vegetables. I was Zenith Bank in Chao the kokumi. Ya hima koto krom ene mempata mu no minyanya ana na wo mbae wo gise me hwebuku no na me bobbo ahemfo ni nyina. Hello Nana. Nsem Sisi o. Hey Nana, how can you say? Me pa cho udi o kasa free hin. Nana, I cho feminine me kasa free ge da ko. Na ni yentie we. Nana. Mbe me bo abaso.
na ya pa ma bibi anya yima wo ami nana we de na se wa se an me haram rahu arai nana ke tia me yet me na me se me basi na ne fa u ma bu kwa na so nana me fa ma me no wu su te nana ade ya ma me ne te ya ma friends ni tie si okotokuru oh nana na me se me ko duwa se me we ya hona na fie se ke to nana ma se de ko so kwa ma fo su te ma nya na awo koto grain fa koto ko mo tra first second filling station na nche hona other side ho koto krom nana awo ko ye hima no otra koto krom an kata otra first filling station na second one at was no and nche hona nana because here ko ne ho ka bi event first ka bi do twa mu ewo balance second gate wo obetwa mu no ma me no wo so na me ma me pa twa den o sa ma friend say ni fie shi ei oyi nana me wo aho no na mko na fie na hyiampa nana a shia te dey father for na amatum jana so I don't want to that jinam but they ko so me tin na ma jana free wo ei ana me ya momo mente ho hwe okay mo hu say course aba me ana say ta bara sa ndi mo no fa scan e ba no ye nya ya park car no tu say o break over I need o makoto krum kwan no the can o break pa because I mean na wo ho na ma fele no na no ma na ba to tu a mina no say ma ba ya mo nya na da ho o ha da esi wo kwan no so na o ra be ho na kwantia we ne wo ma ye kɔ no wo ma ye ba enti fire service for no fa he na etimi duru koto krum ho no kwan no so na mo nam am go fa he kwan no so na mo nam na o tu say taman ka sa mo duru ho no ama timi ayo ready nyankopon bes na men come on what hello Rana Sompa hina odi kan ono anso ene sompa hina owo yamfo amadi ya ni onana yentie we di kan ni aseda na wo se de da wo se oni utimi na afuto na wo de maye no de bia me ka che mi ni Abraham me se na na se ye maye ni na wo papa wo se sebi wa ma ni ni na ho no ho di ato na obi ba aso obetu me go do mi fie ni se ade ni emi no eni si ho enye nkuro e ba po na ni pa ba ya wa sa ade ni se ho eye 7 obetu ene me ka che me bra se asema papa ide ba no ko de ni ene no ko na ni sempe ni pa wo jira wo aya de obetu me bra ni wo mo peso a de ba so wo mo nya gba wi na fa ko si na obi wi ase obetu ade no me bra ba ko fa de so ko testa ya ogbo na ya penti ho to se gold ana o di achiche nto go we so se wo de wo sadaka no se wo wu a ade no be yira ana mi ne ko ni se de si bia be si wo de ko bo ase ko duru ya me bra se yi me mi ho wo de tu so no se wi bia the fefo ba ebo pa ya penti ho sa do awurade nyankopon ba no do ba firi ho beto me ni pa na wo de no ba ye no na bi e so 3 days because of sika pa de yes na to wa e pa no aye de idaru ma no so wo ye papa wo ye fa wo ye body a wo ye fa enti ija wa se ma me kai enti bia wo ha a go de no a your friend say go do nana two series awo na wa ko ka say me bush ma ko tu dia ba ba ne de ma me ma ka kakra fa ho se ne bi ka say ni sabra me ka wo sun ka de bush ni be ku ne bush ni ya papa so bush papa ke be ku na we awam hello de to ho de ku amanfo na na me ka e do kwa kushia e to ni de so kina ma na na so de me so wo be twa na ba the secret of Nsem Sisi. When the American say will be a man in now, and I'm the boss. We just see a level sharing in a
ya Nsem Sisi fan club members ene ahemfuni nyina abusia madaroma nondu abo apahomite no enwotwe ya fa course no almost 20 minutes 30 minutes Bible says so awurade onyankopon hwe ene yenkrabofo no ye share fast na asenti alaji bebe o ma emre babi ametene so kwan wa mede moto so enanam wote ndra anya mo mpa ba de ne obiti radio so ne phone so a okeka kire me na mama wa week e wonso ntimi nya hwe de na so Bible say mo wani enda ho tie so koda ntem na matimi aba ochena no pa na ye ne eye shei ene ne dom na ye de super morning ade achie bia afisem part 1 no na Saturday ye de eye afisem kamasem mame no ne ya boni nyina bom e de abrɛw enti hye enso abusia mo na mpasa mo frɛ na mo ne medi nkomo na bia na nso wutie me gold hu asama ye ka bia toda ana upo bi ama na boa wo ana se bibi ente saa ana se obi asese oba obi asisi wo odobeko police migration na wadada osofo centuroni police like or tete wa o de fa ne breme ne hia ne sa asem no 1 eni ahemfie 2 eni court 3 enya ahensem ne aka ni nyina fa breme ye beboa wo na oho ato ye numbers ni nie 024 54 99999 024 54 99999 tola utiemi ewo odomase o ti sen one eye menamfofo ni nyina odomasefo nyina wechiamo ochami papa bi na otafre mi rebe o the simple F4 mensa ono yire F4 mensa ono yire na other lines here 024 891 9991 if I choma mo frɛ nwumre mo frɛ ochina no pa ɛna ma menka asɛm wei mo aya mo frɛ mpɛsɛ mo de mo nsɛm ɛba ha no ɛna nya course mi ni nyame ni nka me bo yɛ afu mesrɛ mo sɛ wo de wasɛm ɛkɔ akɔma lawyer ɛyɛ na ɛho won senkan obi wɔ hɔ fa telephone a frɛ ya Nana Poku ni if I chɔ case bi na mpɛsɛ menka nkyerɛ da bi onim ba bi a menenam adwuma no de ɔkyea me nante ɔde jo nante ɛde we nam ha ento fra ye frame asomasi me kasa frɛ hin na nampa twɔ ho te sɛ me nkyerɛ mo kasa o na metimi no wadi nkomo ebia ba bi a me wɔ no untimi ne ɔkyea me nkasa untimi ne me nkasa ɛto da bi a ofrɛ ya pɛ na wasɛbse na se na asɛm bi ha na mpɛsɛ me nka nkyerɛ o da bi sɛde wo bɛka de akyerɛ me obi aka akyerɛ me a me kotu ho ana mo nti me ngya ne de ne so metie wo de no nti ɛto da bi a ya no mo aba ha sɛ lawyer na nka o ya on frɛ nkan asɛm